I ko je činio tu grupu? Hajde da odmah pređemo na tu priču. Pronašla sam i jedan esej o tome kako se pojedini tumači će smatrati Bloomsbury mestom rođenja Virginia Woolf. Pa dobro, to je pesnički lepo rečeno da je to mesto rođenja Virginia Woolf, ali Virginia Woolf je bila začeta mnogo ranije, u stvari očigledno da je čekala taj trenutak da se oslobodi, da. Jer taj odlazak u Bloomsbury je zapravo bio njihovo preseljenje kojem su se protivili mnogi prijatelji i poznanici te porodice, između ostalih i Henry James koji je bio gost u kući Stevenovih i u kom je Virginia Woolf umela da napiše ponekad i neku onako opasku koja nije bila baš sasvim prijateljska u pismima, u svojim pismima, ali Henry James koji u stvari onim što je činio, po meni barem, izvršio presudan uticaj na njeno stvaralaštvo i na njen doživljaj književnosti. Dakle, nije to bio trenutak u kojem se ona iznenada otvorila i počela da piše, pre svega da piše kritike, nego je verovatno tome prethodilo jedno dugo sazrevanje, na kraju krajeva u porodici koja je intelektualna, i sa njenom velikom željom pa i izvesnom dozom zavisti u odnosu na braću koji su doneli prve članove te grupe i ta prva grupa se praktično formirala zahvaljujući njima, jer to su bili njihovi prijatelji sa univerziteta. Dakle, tu su bila dvojica braće Steven, bila je sestra Vanessa Bell i neki od Lytton Strachey, naravno, bio tu Maynard Keynes, politički ekonomista, vrlo značajan, koji je već u tom trenutku, kasnije i posle, prvog svjetskog rata, već je video šta se sprema zahvaljujući sopstvenim teorijama. Zatim bio je tu i bili su tu i članovi koji su bili poznati, koji su na neki način, kako da kažem, bili pridruženi toj grupi. Bertrand Russell se također smatra članom te grupe, ali očigledno da on nije bio neki stalni gost u tim susretima četvrtkom gde se raspravljalo o različitim temama, i to je Virginia Woolf i njenoj sestri svakako prijelo, pre svega zato što su one tu bile prihvaćene, iako je sama Virginia imala taj jedan osjećaj inferiornosti upravo zbog toga što nije prošla kroz formalno školovanje, ona prosto nije išla na univerzitet i nije imala to obrazovanje koje su imale ta dvojica braća. Da. Šta bismo mogli da kažemo da su nekakvi, na kojoj su se ideološkoj tački našli iz Bloomsbury grupe? Šta su bili nekakvi njihovi ciljevi? O čemu se tu razgovaralo? Šta je to što je njih okupljalo? Pa ono što možemo da kažemo jeste taj odnos prema svetu koji je obeležen jednim esteticizmom. Dakle, to nije ništa, nije bilo u njihovom uverenju u vezi sa svetom, nije bilo mnogo metafizike niti religioznosti, nego ako želimo da govorimo o nekakvom spoju, o nekakvoj vezivnom tkivu te grupe i nekakvoj materiji koja njih povezivala, to je pre svega taj odnos prema umetnosti, odnos prema životu koji je viđen kroz umetnost. Bilo je tu naravno i raznih teorija koje su povezivale određene članove grupe, ali prvo i najvažnije je bio taj odnos prema umetnosti. Recimo, Lytton Strachey, Roger Fry, kasnije Dora Carrington koja je bila u vezi sa Lyttonom Stracheyem. To su sve imena koja su duboko povezana i sa vizualnom umetnošću, ne samo sa književnošću. Već sam pomenula Maynarda Keynesa kao ekonomistu. Bio je tu i jedan član porodice Sassoon koji je mnogo obećavao u muzičkom svetu, ali nikad ništa veliko nije uradio, ali uglavnom je ta atmosfera bila takva atmosfera povezanosti putem umetnosti i to je bilo ono najvažnije, prvenstveno to. Sa pojavom Leonarda Woolfa 1912. godine, otprilike, kada se on vraća iz Indije,
tu naravno dolaze do izražaja određene ideje, socijalističke ideje, ali ideje nekakvog socijalnog promišljanja sveta oko sebe. I kao što možete da vidite, cela ta grupa, naravno zaboravila sam da pomenem Vanesu Bell kao umetnicu, ali cela ta grupa u stvari je vrlo raznovrsna i pokriva različite oblasti ljudskog duha, te ljudske delatnosti, ali duhovne pre svega, ali duhovne u tom jednom umetničkom, estetičkom smislu. Da. Ja sam slušala vaše predavanje u Narodnom pozorištu povodom predstave Orlando, koja se igra, čini mi se, i dalje, koju je režirao Bojan Đorđev. Igrala se sa uspehom ta predstava i vi ste tu ispričali u kontekstu Bloomsbury grupe, i tu sam to saznala od vas, tu priču o obmani na brodu Dreadnought. Mislim da je to nešto što bi našoj publici takođe bilo zanimljivo i što bi dobro oslikalo tu grupu. Da, to je to je bio takođe jedan od povoda za jedan slom Virginia Woolf, je li ona učestvovala u toj obmani Dreadnought hoax, je li tako, Dreadnought je bio taj ratni brod. To je negde, koliko se sećam, 1910. godine je bilo, to je bio trenutak kada se već predosećalo da će rata biti, i znači to je brod koji je bio važan u britanskoj mornarici i jedan od glavnih oficira na tom brodu je u stvari bio rođak Stevenovih. Oni su se pojavili kao abisinska delegacija, maskirani, obučeni u one dželabe i već živopisno odeću. Postoji fotografija o tom, njih tako maskirnih, i Virginia Woolf je sa lažnom bradom tamo i tako. I onda su se sporazumevali na taj način međusobno što su govorili Vergilijeve stihove u stvari jedni sa drugima, to je kao trebalo da predstavlja taj jezik. I obišli su ceo brod, pokazali su im šta na tom brodu ima i uopšte se ne bi ni razotkrilo da jedan od članova te grupe, znači to je iz Bloomsbury grupe, da nije toliko bio zanet uspehom da se pohvalio javno, i tu je onda izbio skandal u vezi sa time, jer to je bilo neprijatno, je bilo priznati da je moguće uraditi takvu stvar, ali oni su to učinili. I neposredno posle toga Virginia Woolf je doživjela još jedan od svojih slomova i smatra se da je nju uopšte i uzbuđenje od samog učestvovanja u celoj toj prevari. Znači nama to sada može da izgleda ovako zanimljivo i subverzivno zabavno, ali to je u tom trenutku bilo baš onako ozbiljan prestup, da kažem. Da. Vi sada kažete 1910. predosećao se rat. Da li možemo da opišemo malo atmosferu u tom trenutku u britanskom društvu, dakle u tom trenutku kada Virginia Woolf će 1915. godine objaviti svoj prvi roman. Dakle, hajde da malo nešto kažemo o tome. Početak 20. veka obećavao je izvestan uzlet, da tako kažem. I onda se bliži, to je dolazi taj užas Prvog svetskog rata, potpuni užas, potpuna katastrofa koja lomi mnogo ljudi, i to je nešto što se svakako preliva na stvaralaštvo Virginia Woolf. Naravno da se preliva na stvaralaštvo Virginia Woolf, preliva se uopšte na modernizam, uopšte na evropski i na svetski modernizam, i to je ta ključna trauma modernistička koja ili se obraća s jednim predosećanjem onome što će se dogoditi, ili ako je delo nastalo u nekom kasnijem periodu govori o toj, da upotrebim Eliotov izraz, pustoj zemlji, koja je ostala iza tog prvog velikog svetskog sukoba. Znači, stvar je u tome što su svi sukobi do tada bili ipak lokalnog karaktera. Ovo je bio prvi veliki svetski sukob, jedna klanica koju niko nije očekivao, ali koja se dogodila na samom početku 20. veka. Sad, pretpostavljam da se vaše pitanje odnosi na to da li se to negde vidi u njenom delu ili da li postoji nekakvo predosećanje. Pa ono što bih htjela da kažem, to je da je izlet na pučinu, vi mislite na njen prvi roman, je u stvari njen drugi roman, jer ona je pre toga napisala roman Melimbrozija,
koji je trebalo da objavi i objavila je, prvi roman je objavila kod jednog od te dvojice polubraće u toj izdavačkoj kući, ali je on zahtevao da se razne političke izjave u tom romanu Melimbrozi, dakle pre svega političke izjave koje su se odnosile na političku situaciju u tom trenutku ili na neka njena razmišljanja o ratu, da ona to cenzurisao je praktično i ona je sledeće skoro 2 godine radila na tome i ono što mi imamo kao izlet na pučinu u stvari je to cenzurisano izdanje tog prvog romana. Kasnije, ja sam već pomenula tu autorku Louise de Salvo, ona je pokušala da na osnovu onoga što je našla u bibliotekama, što je sačuvano u arhivama, rekonstruiše Melimbrozu i postoji to izdanje romana koje je kritičko izdanje na osnovu onog materijala na koji je ona mogla da naiđe, tako da je pokušala da to rekonstruiše. Taj roman je znači bio gotov 1913. godine, a Izlet na pučinu izlazi u trenutku kada Prvi svetski rat već počinje, jel? I vi imate tu scene koje govore o tome, ali vrlo blago u stvari, i postoji jedan trenutak kada Clarissa Dalloway i Richard Dalloway, koji se takođe pojavljaju u tom romanu, oni su takođe junaci tog romana, stoje na brodu i posmatraju druge ratne brodove koji prolaze i onda ona Clarissa pita Richarda, a da li su to naši, jel? I onako sa nekim poštovanjem gledaju u tu armadu koja, jeli, treba da odbrani ono što njihova civilizacija predstavlja. Ali isto tako Jakovljeva soba, to je taj roman Virginia Woolf za koji se smatra da ona tu čini jedan veliki preokret i onaj zaokret ka onome što je čini modernističkom autorkom, je sva u tome, sva u toj priči. I nažalost ona će kao njeno poslednje delo Između činova koje ona završila, smatra se, nekad se kaže da je to roman koji nije završila, ali Leonard Woolf je tvrdio da je ona možda ostala poslednja korektura pre nego što je otišla sa ovog sveta, jeli, tu se sada već vidi sasvim ne nagoveštaj, nego jedan drugi rat kojem je ona prisustvovala i koji je praktično nju odveo u smrt, jer ta njena odluka da izvrši samoubistvo u stvari između ostalog je bila možda u najvećoj meri podstaknuta činjenicom da je počeo Drugi svetski rat i da preti opasnost od osvajačkog ulaska u London i svega onoga što bi snašlo nju i njenog muža jevrejskog porekla, tako da ona je između 2 rata praktično stvara, bukvalno između 2 velika svetska rata.